لوح فشرده صبا تقدیم می کند. آموزش زبان ترکی به روش نصرت. Ders دوم. Affedersiniz, Türkçe biliyor musunuz? Evet, biraz. Amerikalı mısınız? Evet, Amerikalıyım. Siz İngilizce biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. دوباره گوش کنید. Affedersiniz, Türkçe biliyor musunuz? Evet, biraz. Amerikalı mısınız? Evet, Amerikalıyım. Siz İngilizce biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. سعی کنید کلمه انگلیسی رو به ترکی بگید. İngilizce. İngilizce. بگید ترکی. Türkçe. Türkçe. بگید میدونم. Biliyorum. حالا بگید من ترکی میدونم یا بلدم. Türkçe biliyorum. بگید یک کمی. Biraz. در مکالمه با یکی از همراهان سعی کنید بگید یک کمی ترکی بلدید. Biraz Türkçe biliyorum. Biraz Türkçe biliyorum. اون چطور میپرسه آیا شما آمریکایی هستید؟ Amerikalı mısınız? Amerikalı mısınız? بگید بله من آمریکایی هستم. Evet, Amerikalıyım. Amerikalıyım. یادتون میاد چطور باید بگید تو میدونی یا بلدی؟ Biliyorsunuz. اون چطور از شما میپرسه که آیا ترکی بلدین؟ Türkçe biliyor musunuz? Musunuz? شما هم در جواب بگید آیا شما انگلیسی بلدید؟ Siz İngilizce biliyor musunuz? اون جواب میده نه من انگلیسی بلد نیستم. Hayır, İngilizce bilmiyorum. Bilmiyorum. بگید من انگلیسی بلدم. İngilizce biliyorum. با ایجاد یه مقایسه سعی کنید از زن بپرسید آیا اون انگلیسی بلده؟ Siz İngilizce biliyor musunuz? اون چطور جواب میده من یه کمی انگلیسی بلدم. Biraz İngilizce biliyorum. با هم بگید من بلدم تو بلدی. Biliyorum. Biliyorsunuz. حالا اون میپرسه آیا شما آمریکایی هستید؟ Amerikalı mısınız? Amerikalı mısınız? جواب بدید بله من آمریکایی هستم. Evet, Amerikalıyım. Evet, Amerikalıyım. یادتون میاد چطور باید بگید ببخشید؟ Affedersiniz. این فرم غیر رسمی سلام و احوال پرسیه. گوش کنید و تکرار کنید. Merhaba. Ba. Haba. Merhaba. Merhaba. چطور میگید سلام؟ Merhaba. حالا فرض کنید یه زن در یه مهمانی شبانه با شما شروع به حرف زدن میکنه. فقط گوش کنید. Merhaba. چطور با اون احوال پرسی میکنید؟ Merhaba. اون یه سوال از شما میپرسه و با عبارت یه کمی جوابشو بدید. Türkçe biliyor musunuz? Biraz. حالا بگید یه کمی ترکی بلدم.
Biraz Türkçe biliyorum. با ایجاد یک مقایسه سعی کنید ازش بپرسید آیا انگلیسی بلده؟ Siz İngilizce biliyor musunuz? اون چطور جواب میده نه نمیدونه یا بلد نیست؟ Hayır, bilmiyorum. حالا میخواید ازش بپرسید حالت چطوره؟ اول کلمه چطوره. گوش کنید و تکرار کنید. Nasıl? Sıl. Nasıl? اینطوری میگن حالتون چطوره. گوش کنید و تکرار کنید. Nasılsınız? Sınız. Sınız. Nasılsınız? Nasılsınız? کدوم قسمت به معنی شما هستیده؟ Sınız. حالا بپرسید حالتون چطوره؟ Nasılsınız? Sınız. Nasılsınız? زن چطور با شما احوال پرسی میکنه؟ Merhaba. چطور میپرسه حالتون چطوره؟ Nasılsınız? Nasılsınız? شما میخواید بگید متشکرم من خوبم. اول متشکرم. گوش کنید و تکرار کنید. Teşekkür ederim. Ederim. Rim. Ederim. Teşekkür. Kür. Şekkür. Teşekkür. Teşekkür ederim. چطور در ترکی میگید متشکرم؟ Teşekkür ederim. و اینطوری میگیم من خوبم. در واقع میگیم خوب هستم من. گوش کنید و تکرار کنید. İyiyim. Yim. Yim. İyi. 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 Yim. İyiyim. قسمتی که به معنی من هستمه به ترکی میشه؟ Yim. کدوم قسمت به معنی خوبه؟ İyi. İyi. حالا بگید من خوبم. İyiyim. İyiyim. بگید متشکرم. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. من خوبم. İyiyim. Yim. İyiyim. چطور از شما میپرسه آیا آمریکایی هستید؟ Amerikalı mısınız? Amerikalı mısınız? جواب بدید بله من آمریکایی هستم. Evet, Amerikalıyım. Yım. Amerikalıyım. یادتون باشه که در ترکی آخر کلمات با توجه به مصوت آخر کلمه‌ای که بهش وصل میشن تغییر میکنه. به این میگن هارمونی مصوت‌ها. حالا به گوینده توجه کنید و بگید من خوبم. من آمریکایی هستم. بعد از اون تکرار کنید و سعی کنید تلفظتون شبیه اون باشه. İyiyim. Amerikalıyım. Yim. Yım. İyiyim. Amerikalıyım. حالا بگید متشکرم من خوبم. Teşekkür ederim. İyiyim.
چطور با یه نفر احوال پرسی میکنید و میگید سلام؟ مرحبا. ازش بپرسید حالتون چطوره؟ Nasılsınız? Nasılsınız? اون چطور جواب میده متشکرم من خوبم؟ Teşekkür ederim. İyiyim. حالا اون از شما میپرسه حال شما چطوره؟ امتحانش کنید. Siz nasılsınız? Siz nasılsınız? شما میخواید بگید منم خوبم. این کلمه معادل منه. گوش کنید و تکرار کنید. Ben. Ben. اینطوری میگن همچنین یا همینطور. گوش کنید و تکرار کنید. De. De. Ben de. برای گفتن منم همینطور باید از کلمه من استفاده کنید. سعی کنید بگید منم همینطور یا منم همچنین. Ben de. Ben de. حالا سعی کنید بگید منم خوبم. Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. از همراهتون بپرسید اون چطوره؟ Nasılsınız? اون چطور جواب میده ممنونم منم خوبم. Teşekkür ederim. İyiyim. حالا بهش بگید منم خوبم. Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Ben de. چطور میگید تو هم همینطور یا تو هم همچنین؟ Siz de. De. Siz de. چطور به یه نفر میگید که انگلیسی بلدید؟ İngilizce biliyorum. حالا سعی کنید از یه نفر به صورت تأکیدی بپرسید آیا شما انگلیسی بلدید؟ در واقع میگید انگلیسی آیا شما بلدید؟ Siz de İngilizce biliyor musunuz? Siz de. اون جواب میده بله منم انگلیسی بلدم. Evet, ben de İngilizce biliyorum. Ben de. آیا فرم غیر رسمی سلام یا حال چطوره رو بلدید؟ Merhaba. اینطوری میگیم خداحافظ یا روز خوبی داشته باشید. گوش کنید و تکرار کنید. İyi günler. Ler. Ler. Gün. Günler. İyi. İyi günler. İyi günler. این میتونه به عنوان یک احوالپرسی رسمی هم استفاده بشه. اما حالا فقط برای گفتن خداحافظی ازش استفاده میکنیم. کلمه معادل خوب یا سرحال چیه؟ İyi. İyi. چطور یه نفر میگه خدا نگهدار؟ İyi günler. İyi günler. در احوالپرسی با یکی از همراهان بهش بگید سلام و بپرسید حالش چطوره. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? چطور جواب میده متشکرم من خوبم. Teşekkür ederim. İyiyim. İyiyim. بعد اون از شما میپرسه حال تو چطوره؟
Siz nasılsınız? بهش بگید منم خوبم. Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. چطور میگید خداحافظ؟ İyi günler. İyi günler. حالا شما وارد یه جمع میشید. چطور میگید سلام؟ Merhaba. چطور یه نفر میگه من انگلیسی بلد نیستم؟ İngilizce bilmiyorum. چطور با ایجاد یک مقایسه ازتون میپرسن آیا انگلیسی بلدی؟ Siz İngilizce biliyor musunuz? یکی دیگه میگه منم انگلیسی بلد نیستم. Ben de İngilizce bilmiyorum. یادتون میاد چطور باید بگید ببخشید؟ Affedersiniz. از یکی از زنان بپرسید آیا آمریکاییه؟ Amerikalı mısınız? Amerikalı mısınız? اون چطور میگه نه؟ Hayır. Hayır. یادتون میاد چطور بگید تو میدونی یا بلدی؟ Biliyorsunuz. از فرد کناریتون بپرسید آیا ترکی بلده؟ Türkçe biliyor musunuz? اون جواب میده بله ترکی بلدم. Evet, Türkçe biliyorum. Biliyorum. اون چطور از شما میپرسه آیا شما هم ترکی بلدید؟ Siz de Türkçe biliyor musunuz? Musunuz? یکی از جمع باید بره. چطور میگید خداحافظ؟ İyi günler. İyi günler. یه نفر دیگه به جمع اضافه میشه. با شما به وسیله سلام احوال پرسی میکنه. Merhaba. چطور ازتون میپرسه حالتون چطوره؟ Nasılsınız? جواب بدید متشکرم من خوبم. Teşekkür ederim, iyiyim. Teşekkür ederim. حالا ازش بپرسید حال شما چطوره؟ Siz nasılsınız? Siz nasılsınız? اون میگه متشکرم منم خوبم. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. اون چطور میگه خداحافظ؟ İyi günler. İyi günler. یه نفر دیگه به شما اضافه میشه. با کلمه سلام باهاش احوال پرسی کنید و ازش بپرسید حالش چطوره. Merhaba, nasılsınız? چطور ازتون میپرسه آیا انگلیسی بلدید؟ İngilizce biliyor musunuz? یادتون میاد چطور بگید نمیدونم یا بلد نیستم؟ Bilmiyorum. و چطور جواب میدید بله انگلیسی بلدم؟ Evet, İngilizce biliyorum. اون چطور میگه منم انگلیسی بلدم؟ Ben de İngilizce biliyorum. حالا شما میگید یه کمی ترکی بلدید. Biraz Türkçe biliyorum. Türkçe. میخواید اضافه کنید ترکیتون خیلی خوب نیست. اینطوری میگن ترکیم.
گوش کنید و تکرار کنید. Türkçem. M. Türkçem. صدای M. در آخر کلمه به معنی منه. حالا با هم بگید ترکی و ترکیم یا ترکی من. Türkçe. Türkçem. Türkçe. Türkçem. این کلمه معادل نیسته. گوش کنید و تکرار کنید. Değil. Değil. چطور میگید نیست؟ Değil. بگید ترکی من. Türkçem. یادتون میاد کلمه معادل خوب چی بود؟ İyi. سعی کنید بگید خوب نیست یا نیست خوب. İyi değil. حالا سعی کنید بگید ترکی من خوب نیست. Türkçem iyi değil. Türkçem iyi değil. اون جواب میده اوه نه خیلی خوبه. فقط گوش کنید. Yo, çok iyi. Yo, çok iyi. حالا گوش کنید و تکرار کنید کلمه معادل خیلی رو. Çok. Çok. با توجه به همون ترتیب کلمات در زبان انگلیسی اون چطور میگه خیلی خوب یا اون خیلی خوبه؟ Çok iyi. Çok iyi. چطور میگید ترکی من خیلی خوب نیست؟ Türkçem iyi değil. Türkçem iyi değil. اون چطور مؤدبانه میگه خیلی خوبه؟ Çok iyi. Çok iyi. Yo, çok iyi. Yo. این یه شبه جمله است، یه چیزی شبیه او نه. حالا سعی کنید بگید ترکی من خیلی خوبه. ترکی من خوب نیست. Türkçem çok iyi. Türkçem iyi değil. Türkçem çok iyi. Türkçem iyi değil. حالا دوباره براش بگید خوبه. Çok iyi. Yo, çok iyi. یکی توی جمع میگه که ترکی بلده. شما بهش بگید منم یکم ترکی بلدم. Ben de biraz Türkçe biliyorum. بگید ترکی من خیلی خوب نیست. Türkçem iyi değil. اون میگه خیلی خوبه. Çok iyi. Çok iyi. حالا بگید نه ترکی من خیلی خوب نیست. Hayır, Türkçem iyi değil. بگید خداحافظ. İyi günler. İyi günler. فرض کنید با پذیرش هتلتون صحبت میکنید. سعی کنید بپرسید ببخشید آیا شما انگلیسی بلدید؟ Affedersiniz, İngilizce biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Evet, biraz. Siz Türkçe biliyor musunuz? جواب بدید بله یک کمی. Evet, biraz. اون میگه خیلی خوبه. Çok iyi. Çok iyi. حالا بگید ترکی من خیلی خوب نیست. Türkçem iyi değil. اون میگه خیلی خوبه. Çok iyi.
Çok iyi. Yo, çok iyi. حالا بگید خداحافظ. İyi günler. İyi günler. حالا بیاین با هم یه مکالمه ترکی تمرین کنیم. در حال مکالمه با یکی از شرکای تجاریتون هستید. وقتی باهاتون صحبت میکنه جوابشو بدید. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? ازش تشکر کنید و بگید حالتون خوبه. Teşekkür ederim. İyiyim. حالا شما ازش بپرسید حالش چطوره. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Amerikalı mısınız? Evet, Amerikalıyım. Amerikalıyım. Türkçe biliyor musunuz? Biraz. Biraz Türkçe biliyorum. اون شما رو به یه مهمونی دعوت میکنه تا بتونید ترکیتون رو تقویت کنید. چطوری ازش تشکر میکنید؟ Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. پایان درس دوم.